Hello, manang Perdita Ildefonso Lucas of Hong Kong and John Mark and kung mo makita nagkapso mga matan apo Diyos ko, and of course manang Esther and Michelle kumapanamak and wala sitigan panala nagpakada dyan tika textmate na ni Ray. Atay original nga kunada. Original. Kat na bagrabi tayo aming ngarot kat awan lang ti maramit miso nga pinadas mi tinag Facebook Live, and of course padasin tayo ti agampayag no umadu iti agbuya ay kat ibabayag tayo. Nagbayag man ang makan baka nagtimpla pa iti kafe. Okay, iti yung cellphone ko lobat today is August 14 and tunubigat na po kay 15 awan sirek apo dito yung Isabela and dati impaulog apo ni apo governor nga panagdadalos karon ti Glawlaw kaputi kinaado iti madengdengge so nga awan ti ko imenubigat no di agdalos ti Glawlaw. And good evening katakayam amin. Sige. Wrong timing mapanag aglangoyan jay bye-bye kuno nanti kalibuso Esther. Togo mo ta cellphone di jayan na oret ako mo data. Ano tawag di jayan? Waterproof. Naimbag ngarabi kapsat ko ni Ben Roger Lucas. Yan naimbag ngarabi. Hello po naimbag ngarabi ikaruba from Ems Bactad. Hello ating Felix, thank you. Kuno nanti Perlita. Yeah. Watching from Bahrain from Leia Villamar. Naimbag ngarabi karuba live da ading. Ella. Ayan mon kung kunada na yung Mildred Maulakman pakanta please from Madeline Marcelo. Hello po mula dito sa Singapore. Ayan, I love Singapore. Tibado ko. Hello po kanaman Jinky Balimbin. Olo Mildred kung kanaman dito yan ni Anne Mary. Good evening po from Hong Kong. Kanaman ni Remy Lason. Hello sir, I'm watching from Saudi from Ernst Lorenzo. Hello kuna naman ni anak mo nga Jody Rose. Yeah. Watching from Singapore, God bless. Good evening po from Mel May. Okay nga ron, kadagati so amin na kaya natin maula with this piece. First piece naman. Sigantay kapintasan, tan naglabasik day tarupam. Kiday mo, anaahitan, sino katampi na ugadam. Buok anak kulayan, pintas nga aglaplapusanan, tidagas nahan nga nila kay mo, in kay sagsaganaan. Anbet nga tay makibibiyang, no isuti pagragsakam. Hello to my wife. Ulay pa'y amin ken kakit na yunam, sang ulikod pa ekstensyonam. Angen kumaisardeng mo kuman, tala kay mo alipliputam, ta isuti na nga kluntanyam. Idi bardang isit kapailang. Ay maulawak sa Mildred. Jagmeten mataro san tiktig na mo analimit Mildred. Kunak mo tay ka den nam nga sawa tiin ka ipatpatek. Agdalagurog ken kanti kapaila amarmarnet. Jakmeten mataro san tigtig na mo analimit Mildred. Kunak no tay ka den nam nga sawa ting ka ipatpatek. Agdalagurot ken kandi kapaila amarmarnek. Sikantay ka baknangan tila dat pagpalpala ilangam. 24 oras ka nga online, puro selfie kargana ta timeline. Kasano nga tamit tay pamilyam, dimpay pulos ang mapagserbiyan. Kasta lang aruden ngiti ub-ubram, balang kantis kanto pa ilang.
Kanang kuwad dapay oras mo, at anangin day tabiyag mo. Maan ano no nang isit kudil mo, when no narasay takid kiday mo. Tinapateg may sat lakay mo, tay nangaklon kan kat si bubuo. Papu daw day tapuso, day tat pintas anapudno. Papu daw day tapuso, day tat pintas anapudno. Ano pinapod no kung kuna na daytan ay ka dayto lang tati background music tayong ganang tanta Sa radyo lang ngayon. yan one ket apo iti oras iti Philippines ket anya oras ito yan 9:16. 9:16 Ayan, we have 220 plus viewers. Nagyaman kami na imbang panagbubuya panagdingdingeg. Kuna ninyo bular like na. Yes, you are live and alive. Karuba from Auntie Charity Llanes. yes Naimbang grabe Karuba watching from Riyadh. Idol from Renz Van Isalin. Watching from Kuwait po. Kana man ni Lin Neje. Apa ha? Hello, kana man ni Lin Tipon. Watching from Taiwan, more power sir. From Pearl M. Pantal. Hello Karuba. Kana man ni Agurilla Ruelda. ang laki ri ay Pau! ka na trade Agdalos ka no. Kana naman ni Joby Cereales. Sinajay. ni bakit ko siyempre tatay nagpail papainumin ti vitamins kung Wala nagdamdama naman. daytan vitamins Siya, uminom ako. and Una really kayo daw. Watching from Santa Lucia, Quirino Isabela from Jennifer Jacinto Vera. Ayan. Hi po watching from Hong Kong from Jemina Ancheta. Shoutout po watching from UK from SG Jones. Love yan mga sir. Pwede pakikanta yung Ilocano ng Perfect from Crisanto Marquez from Candelaria, Quezon. Shoutout po from Isabella from Aaron Jake. Ni Aaron Jake au hero nga tatay mo sa bali. Sa bali siguro. Nembang garabi karo from Nanay Venus Mindaros. Hello watching from London from Antinelli. Talaga mga po. Pasyandora da ito yung Antinelli. aya ang madanga tayo sunan tun adijeta Hong Kong apo baka awang ka mag Siguro. okay that's it for the meantime here's another piece from us and apo may libay kayo dito libre texto ya Willingly, I fell in love with you. willingly I learned to love you too though we both knew that it was wrong to someone else we both belong we fell in love willingly Willingly, I fell although I knew. sweetheart I knew the same as you so if it's fate for us to wait until our love can be then we'll wait willingly I love you. I love you too I want you. and I want you too but if it's fate for us to wait until our love can be then we'll wait willingly I love you. I love you too I want
until our love can be. Then we'll wait willingly. Ano madagitan? Sino madagitan? Barbarong pangaplaw dito ba? Watching po here, Kuwait. Kuna na Manong from Loveland, Kabuya. Always watching from Baguio City. Nembag nga, Rabite amin na po. Para kasi po na the Willa driver. Thanks po from, ano dyan na kanan? Watching from Hong Kong, good day po from Scorpion. Hello, watching from Canada, from Leone Binala. Watching from Pasig City, from Christopher Lethorn. Watching from Candon, Ilocos Sur, more power. From Charlie Malasig. Hello Mildred, kaya naman wanan. Mola, gandang gabi po watching from Singapore, from Rhea Lalata. Hi po, good evening from Macau, from Jenny Agustin. Hello po, watching from Kuwait, from Christy Romero. Hello mga idol, watching from Singapore. Babe, lovely Mitch Gumtang, may magarabiyo ka po, watching from Hong Kong. Kaya naman ni Harold Sevilleja, watching from Taiwan. Mildred maulo na, kuna na ni si Enriqueta. Pato ka naman dito mang Sir John. Very nice, kaya naman ni Sir Adriano. Sabado. Shoutout po watching from Lebanon. Pa-shoutout Arindon family. Ayan. Paano ni Joseph Aison watching from Taiwan. Pabati kay Clady sa asawa ko. Tiro manan! Okay, may sapay po nga kadaanan ng Ilocano ti kaya mga isagot kada kayo tapnohan tayo malipatan na po. Dagiti kadaanan ng Ilocano songs nga talaga mga manipod nagkaubing tayo kat amu tayo dati nga sunada nga road. Malipatan kung ato'y puso, uray awan kato'y den na titunggal aldaw, uray painutawenen itinaglabasen, di muntu kunaen ang malipatan ka ikatong paltanen. Kanayon nga at takaniyak, diin pa'y dulin mo nga ayat, nga impaay mo apagbiyagan. Uray no may sa aktupayen, analamingis abang kay, di muntu kunaen, amalipatan ka, ingat tong paltanen. Malipatan kung ato'y puso, uray awan kato'y den na titunggal aldaw, uray painutawenen itinaglabasen, di muntu kunaen amalipatan ka ingat tong paltanen. Kanayon nga at dakayag, diin pa'y dulin mo nga ayat, nga impaay mo apagbiyagan. Uray no may sa aktupayen, analamis abang kay, di muntu kunaen, amalipatan ka, ingat tong paltanen. Di muntu kunaen, amalipatan ka, ingat tong paltanen.
Okay, one of the best Ilocano classic apo nagpintas nga minti kay papanan na talaga mga ano erin ti may nga tao at di mo tupulos sa eresiran ta panuno mo ti kinapatag na dayta. Nagati pangablaw man dito yan kung ano Mendoza Marisol ikablawan man na po taga Narvacan. Bolin. Wow, galing po nyo watching from Hong Kong from Gemma Castillo. Kaya naman ni Jocelyn Pangan watching from Singapore Parkas Patay 7 inches. Sarah Jane nag-comment. Pwede manalit si puta na nagpartangin mato. Sarah Jane Ancheta Flores kung na Tatay. So many greetings. Buwan na ka daw. Ayan. Oh my. Ano ta kayo ipakanta dita? Ayun, kablawak man nila kay Kukuyang. Ayan. Rene Ancheta, belated happy birthday. Kana ni Ma'am Sarah Jane Ancheta. Oh, belated happy birthday nga ron. Sagutan tati may isang sunata ni Rene. Rene, kuna na? One. Oh, Rene. And of course, for you Mat Ading, ayan, and good luck. Iti, naragsak ka pa na kadgalwaya. Kas makita bayati panagden nata kas makita atun naglablabasan ta kas makita masapul ta tunggal maysa di kay papanan di puno nga aya kas makita Kas makita nakapinpintas kalata kas makita agmao yung apay laken ka kas makita ni patay lat magsina di kay papanan ti puno nga aya kas makita aglabas man tiadu atawen awan iti dua-dua aliyawenda ken masdaaw tibalay kita adwa dumpendum amay libro historiata Juan Cafe tapno mamwanda tipon mo nga ayan tamiyawan data amay libro't istoryata tapno maamwanda tipon mo maayan taliyawan data kape tapno maamwanda tipon mo maayan taliyawan data
Yan, nag-PM dito. Yun na. Ah, Good eve mga idol. Greet ko mga kasama ko dito sa NFA Tiague na naka-duty ngayon. Request ko man dyan, mamimiss kita. Ilocano version. Thank you ng marami from Uncle Bong Tamani. wow, mamimiss na talaga nga dagosan ni Ading Wow. Gemma. Okay, Apay gamayin ta nga nagawit apa yung ka dagos. pinalobo ko sa mo, tatata Wow. mamimiss mo isunan. Hindi Ayan. ko main tali, di balay yung So, gan. indulin Joke mo datang nga passport. Ayan, anyway, Kape, timplak pa kape? well, nagtimpla ka. Oh, Siya bumasa ka. Okay, bumasak. Baybita po, timpla ka pa. Nag-lidem mo dati cellphone mo. Kasta at pa nga. Ayan. Okay, from Susana Directo. Hello Kuya June and John, watching from La Union. Rowena and Susan, we always enjoy your music. And please let us know the sitwasyon niya po dito La Union kasi we are planning to go there to visit Mamang Police. But di mo no kasano ti kasasada po iti tempo. Adumo ti baha nga makikita mi ti TV. Anyway, ang bang rabi ko na napay dito ni Jane. Pa-shoutout naman po from Caloocan. And Lani Sarga Runas, buenas noches, watching from Latin America. Kasi kayo di jay. Okay, and mailiw ang amin kinibag ko sir idol ko na aga talaga ang mailiw ka nakaragrag sa dagiti picture shoot ti Philippines hindi nagbakasyon isuna. Anyway, kasi nga talaga ti biyaga, you really have to ano tawag ti Jayan, give tour iti sa ti panaginadayo, but then late tuno agsublin tumansunan ragsak tumanan apo nagmayat. And Novelin Antonio, request man apo anti-suping idol ken pakibati naman po yung anak ko nga ni Kurt Rebrando from Luna Isabela. Good afternoon, good evening kada kayo abot Luna. And sino pwede gito yan nagkwatoy message. And Kamsat Ronald is watching. Kita man laang kasi nga oras na naka-online kagayam. So, good afternoon. Good afternoon. Siguro ta, good evening. Good evening, ito'y Philippines and keep on watching. And nakakawala ng homesick ang mga kanta nyo mga idol from Lotte, Ronquillo Pungan and Cacho Chela. Oh, good evening sir, watching from Kuwait. Kanaman. Kung ano na kayam. Ayan. And sino pa yung ito'y madama nga may nagtimtimla ti coffee ni John Mark. Idol, pa-request man nakman ti kantang kailiw kantula. Isagot ko man kinilakay kung awan sarday na nga mangi patpatag kanyak. Uri natangkan ulog. Pahikablao din sa sawa ko. Awan sa bali no, Seymour. Awan sa bali no din ni Sunny Talan. Man, mahal na mahal kita sobra. Kung na ni Belia Aldama. And Daisy Corpus sent you a friend request. And watching from Taiwan is Anne-Mary and Martes from the Dorigo says good gold digger man mga idol. Bernadette Lopez, good evening. Pa-request po ng Balsa ni Tatang watching from Malaysia. And of course, adding Sonia Castillo of Italy. Good evening ko na I'm here. Tumakdang na kun ni Manang Esther. Okay, Manang. Ituloy mo tumantag surat ng istorya ti biyag and we are enjoying so much of it. Every sarita. Ayan, talagang kaabangan nga ko na da. Napanan ni John Mark kan tayo sunod timang kanta to'y mamiss kanto la. Okay, for the meantime, dagiti pa tito mga pangablaaw. Hello, good evening watching from Singapore, from Hems Tejero, Torralba and Leti Kios Bondoca. Hello mga idol, good evening and magandang gabi po from Ned's Acufer Rivera. Ayan, pasensya na may mabasa amin, tanapartak namin ng umato. Kailiw Kantula is coming up with John Mark Pastor. Dito yan apo, dito request yo. Kanito manen di ipapanaw ko sa midayan ayat biyag ko tinak arara pa apen barat ara
sakop mo, lailo ti pereng mo, kentay pudot dagiti bisong mo, ket nagtaeng to'y sipit ko, kailiw kanto lang, biyag ko sikat salda, rigat ti mangaklon angem masapul kun pumakada, kailiw kanto lang, ingingunguten ka, di kan tuwag danda nagtag subliak, tudita den na adat panunot ken puso, lagip tinapalabas mo, masasair malmaldayan ka na, yun to'y barukong ko, niyam adalat taragsak na, itiimpaay mo, ayat anapod no, inggat kanibusanan to, kailiw kanto lang, biyag ko sikat salda, rigat ti mangaklon angem masapul kun pumakada, kailiw kanto lang, ingingunguten ka, di kan tuwag danda nagtag subliak, tudita den na rignat amalmaldaang, jakpay kit din makaadang, nagdagsin to'y barok kung kuwa si kaket, inak panawan na siya at apanagdana, anap non marisken regta, jak mapukaw panunot ko, pintas mo anay paduma, kailiw kanto lang, biyag ko sikat salda, rigat ti mangaklon angem masapul kun pumakada, kailiw kanto lang, ingingunguten ka, di kan tuwag danda nagtag subliak, tudita den na. Lima lang Esther, 6,485 iti pindot na di. Like na. Ropa na lang makikita dito. And of course ni ating Sonia and ating Digna Lanuza. Kita niyo ma-obserbara. And of course ni ating G. Remy. Kailiw kanto lang, biyag ko sikat salda, rigat ti mangaklon angem masapul kun pumakada, kailiw kanto lang, ingingunguten ka, di kan tuwag danda nagtag subliak, tudita den na, kailiw kanto lang, biyag ko sikat salda, rigat ti mangaklon angem masapul kun pumakada, kailiw kanto lang. Ako naman ang show niya. Ingingunguten And of course, Kapsa Charity. And di kan tuwag danda nagtag subliak, tudita den na. Apo. Ayan, thank you so much sa pagkatagiti Nakapakigdot aglalay ka awan sarday na and Kapsa Charity Rianes ni ading Digna and di manang Esther talagang nakatadaw ni of course ni ating Angie. Aha. Nag-request na rin ti Charity tayo. Ano DJ request? Oklahoma ti request na. And of course, apo, isarding yung te-exangitan. Talagang isarding mi dito nga sunatan. Aha, ay Oklahoma. Pwede pinabasag iikot tayo? Jay. Kin nga to? Aman, the others, yung talagang orin ano, mo kayang basahin.
Mabalin nag-request idol atay si Sid Marino. Ano eh? Papatay man po ni my love ko, Lori Meow. Kailang mga idol watching here in Abu Dhabi. Neng, kawanon. Idol para request nagmantay kanta kay Ilaw Kantola. Baglaki din, eksakto. Watching from Taiwan. Gold digger man mga idol. Ano ni Marites Ronda. So di ka na yung request eh. Babalo style daw eh. Ha? Kita man, talaga nga, dati trademark yun ka, no niya, no kanain kayo nga agbubuya kada kami matandaanan may magkat. Ayan. Ka naman ni Myra Manzano, sapon man idol. Feel na feel ni Kuya JM ka no, kung na-shock ka no. Watching from Riyadh, Kauro ba? Pakablaw man ka na po matay tayo nga kagawad dyan, dagdagan ti Villa Carmen. Ano naman ni Sendo May Pado. Tita Morena Rigos Ferrer watching from Hong Kong. Naing festival po. Mga sir, pwede po pakigreet sa one and only daughter ko na si Arian Jade Marquez at sa family Marquez sa San Andres, Santiago City at family Kagataw sa San Andres at dito po sa Quezon Province at pakiplay naman po yung Count on You or Wildflower by Scholar. Thanks po Crisanto po ulit ng Quezon Province. Okay, as requested, here's something from ano tawag din dyan kan? Various artists and adong amin tiki mantan isang various kunatan song called Oklahoma that goes out to Kabsa Charity and all the members Agboy-boya. of Idiken Ita. Ayan. Ito namin ng Agboy-boya. Sumala kayo! Tanong mabin na nagitir urat. It happened in old Oklahoma one night in the beautiful moon. Love blossomed in old Oklahoma. Two hearts were beating in tune. Love faded away with the dawn and left me here all alone. Left me to pine for my darling that once was my own. Moon sailing on high, please shine down with your light. Moon shining on high, where is my darling tonight? Go send her my love, tell her I'm pining away, waiting in old Oklahoma, and hoping she'll come back someday. Okay, don't forget to hit like the button Kabsat and of course share our videos. Pudot, di kape. It happened in old Oklahoma one night in the beautiful moon. Love blossomed in old Oklahoma. Two hearts were beating in tune. Love faded away with the dawn and left me here all alone. Left me to pine for my darling that once was my own. Moon sailing on high, please shine down with your light. Moon shining on high, where is my darling tonight? Go send her my love, tell her I'm pining away, waiting in old Oklahoma, and hoping she'll come back
ko nam. Bigla bimig sa data microphone ko na. Apay nga ka. Medyo kanti energy. Ayan, siyempre na si Bugonti Cafe. Anak ko na da. Tinakunanan. Apay lablab sa mga. Nabasa ka dyan. Good evening, mga idol watching from Hong Kong. Agakas idol tayo si Rokti Pandiling. Agiyamanak from McLean, Dakanay. Kape is live. Ano na talaga sir, June in GM from Shelo Pagaduan. Hello idol, ko ni Mabel Sariego. Sabon man, kuna dama dito. Watching from Hong Kong here in Choin Mon. Ano naman? From GMBC Kayat. Hello, good evening Manong John KJM from Leones Regio. Alas 3 bangon man kuya from Nanay Venus TV Mindaros. Watching from Riyadh idol na idol ko po kayo from Roddy King Costales. Agiyaman kami po. Para guys po, Ilocano version perfect from Chile, South America. Naglayng kalauna yung kanta ading ko. Para naman ni Bella Aldama. Shout out po from Saudi, from Jessica Sobia. Hello po mga idol from Emmy Kinaguran. Tem nila ko ano tin knife. Mga gayam, ano naman. Ay, apo di kampit. Kampit! Pigsa. Wala pa nga talag pigsa. Watching from Lagro, Quezon City. From Kamit Albert. Thank you from Auntie Perlita. Perlita from Auntie Charity. Tapos ti insan naman Auntie Perlita. Agsalasala kan, clap. Agitaman sala, mga idol ka naman. Kung naman ni Mindanao to tigno, having yun nirimiman karba para kin manang Esther. Makapasalamot kat magmagna nga gawid. Kung nang Esther. DJ question na naka-baiting suit nga magbag na dito. Okay, may antay po negative request. Of course, Sabon is the first one. Nagmayat ti ubrak no kastoy nga agdigusak tay sabon ti pagay ayamak tangamin nagpagpagalisak paturay ko nga aglablabutab tay galis na nakamay mayat sabay apiras sabay ramas agay ayam sabon na kaganganas ganasek unay ti agsabon amin nga abot ko kenlik kaon sabon akpay daytoy agong dagitoy kikit inak idurun-durun sabon akpay daytoy kibong sabay kirkir pusig ken pusong sabon akpay tuy barukong sabay selang sak idumudum nagkanas tiyak digus agay ayam iti sabon aglaluno iyaradong ipababa ipangato o sabon nagmayat ka o sabon makapabang arka o sabon makapangiit ka o sabon ka ay ayo ka. Ay na Kung mangyari ti mic mo? Igurin ka dyan. Dati wire na. Ano nga ko. Agbaliw ti volume na. Gado. Nagmayat ti ubrak lukas to'y nga agdigusak tay sabon ti pagay ayamak tangamin nagpagpagalisak paturay kong nga aglablabutab tay galis na nakamay mayat sabay apiras sabay ramas agay ayam sabon na kaganganas ganasek unay iti agsabon
amin nga apot ko ken likaon. Sa punakpay daytoy agum dagitoy kikitin nag-iduron-duron. Sa punakpay daytoy kibong sabay kirkir pusig ken puspong. Sa punakpay tuy barukong sabay selang sakto idumudong. Nagganas tiyag digos agay ayam iti sabon aglaluno iaradong ipababa ipangato. O sabon nagmayat ka, o sabon makapabang arka, o sabon makapangiit ka, o sabon kaay-ayo ka. Nagmayat tiyag digos, no tay safeguard di igos-gusugos, tay galis na nakalamlamuyot. Nagganas ga iapros-apros aglalon no peke-pekel kadagiti mas masel agket kang akasla ag sugel ganas ti sabon na kamay mayat ikaten at gagatel. O sabon makapangiit ka, o sabon heno di prabya kaay-ayo ka. Sosyal ha. Nagpanglaw na yung sabon. Nga rod, i-comment nyo man nyo kita kayatan nyo na po nga sabon. Kan anya iti karakteristik na. Di ba? Nga kaya tinagan na. Sige man, tayo sumanti ba sa kam? Yung klase nga sabon, iti kaya yo kano apa niya iti maitad na kada kayo. Oh, go ahead. Humpay. Humpay. Okay, so tiba sa Safeguard. Ah. Watching from South Korea, Karuban San Antonio Ramon. From Fisher Joman. Whitening soap, kuna naman. Of From course. Florifin Edades. Napay nga ta nga sabon. Kuna kat a safeguard, dahi ta sabon. Ano man, ha? Tapay request dito, Sirok ti Pandiling. From Lusing Domingo. Nalipat. Watching from Bahrain, Tagamalig Kano, Isabella. From Sonia Kias. Ate Esther, anya ti sabon nga nalabutab Kano. Para ni Mindanao to Tigno. Nalabutab. Kaya no di prabya kung nanti kasi kano yun. Gorka. Ne, nangagsama di tigap ko. Babalo style man karon ti panagbasan. Gorka. Naibagarabi manong kan ating gwapo po bati man po advance happy birthday sa kapatid kong bunso Dandan Torres kan Ishel Torres. We love you Torres family and Gutierrez family. Watching from Doha, Qatar from Dayan Torres. Papaya soap kano. Kung ano yung Antiminda Sabado. Uwan talakapod po daw. Ano natin ni Life Boy. Life boy kita ti kadaanan nga ko. Venus, nanay Venus. Life. Ngayon may di ubing katay perlate sabon me. Kuya, from James. Pa-shoutout po from Malaysia. Makapasala ka na kay ayaw danggan from Evangeline Dangilan. Babalo style man bing pinagbasa ang request ko. Scooter man kano, ha? Terwem kano. Terwem di scooter. Apa mo si Sid Marino to yun? From Marites Marquez. Request man Mildred mga idol. Isa po mo na nga kinantang kami datay ti Mildred. Safeguard po from San Mateo. Ala JM sabon naman ni Mildred ti Mr. Clint Tapno Dumalos kana na ti Jonalyn. May iliwnak manan nga agawid nagmayat nga kantang Ilocano. Shoutout po from Mapili Berzola family watching from Vientiane, Laos. From Ronald Berzola II. Watching from Ermita, Manila. Okay. From Mary Grace Apelo. Safeguard pa rin kasi safe na safe. Sabon nga dap. Apo, nakagalgalis data. Kasla, no binagwamon ko, kasla di pa naikajay sabon. So, pa, medyo... Kagalgalis lata. Papaya soap. Kano mo dito, yo. Pa-shout out manong ating GM kadagay Team Mildred watching from Kuwait. Surf na lang mga sir. Ano, paglaba mo dito eh. Perla. Ano dito eh. Papaya soap. Ano to eh. Jabon Lagarto. Ano jay? Ay, kasi sa bali, imported siguro na kita. Mang papo daw kan nalabutab. Ano naman?
Kamay, Kuya John, ano man? Yes. Tide, lapo. Dab daita, brilliant nga sabon lako ni ading Bing nga karubayo dita. Ano mo, Ramon Isabel. Bing. Tsaka mo, Argo, kung kunada mo, Ariel, Tide. Datan, Mr. Clean. Okay, as requested nga rin earlier, may sabi nga sonata po entitled The Syrup Ti Pandiling. Keep on dancing, folks. Nagtarakit pukis mo, nagtaer ti takder mo, nagdakal tamasals mo, burburan pa'y barukong mo. Kabut-buteng, day talangam, patitirong apandakalisyan. Nunagnakan ti kaaduan, talyawen datapos turan. Kaaduan, ababai, arapa abdakat rabii. Day tamat, jo apagim, kaay ayuda apermi. Ngeman yan, akitut mi, tilaing mua ng pili. Sinarak mo, tay babae, anang perdit kinalalaki. Syrup ti pandiling, kinalalaking nakaduling. Aglaba ken agkupin, agaw awir kapay ti ubing. Aglansya ken agsagad, at pisok ken agdingding. Daytat naganap mo, iti kapipiling. Adu kanut pinaspasangit mo, inararem sang pinanawan. Adapay tinagsamal na mati nga ikalaysang. Arig na paykat na dalisan, inalampay aninan. Anya tata, tirupam nakasarak sunat na bakna. Syrup ti pandiling, kinalalaking nakaduling. Aglaba ken agkupin, agaw awir kapay ti ubing. Aglansya ken agsagad, at pisok ken agdingding. Daytat naganap mo, iti kapipiling. Nagmayat, abuya, tabagin pa'y tiyag palengke. Agugas, tinanganan, ken agsibuk ti mas masetas. At damit tay magibarbartek, kangem kelat nga agtaray ka. At daytan, titudo, tasalapay kumabasada. Syrup ti pandiling, kinalalakim nakaduling. Aglaba ken agkupin, agaw awir kapay ti ubing. Aglansya ken agsagad, at pisok ken agdingding. Daytat naganap mo, iti kapipiling. Syrup ti pandiling, kinalalakim nakaduling. Aglaba ken agkupin, agaw awir kapay ti ubing. Aglansya ken agsagad, at pisok ken agdingding. Daytat naganap mo, iti kapipiling. Daytat naganap mo, iti kapipiling. Daytat naganap mo, iti kapipiling. Kwak, kwak. Madam lulukatan tayo, tanda sa pwede mangibos ti megabytes na. Dito lang. Mati, aji lang lyrics ti kwa. Perfect. Okay. Tapos siyempre nagkatuloy. Di ba na nag-request tayo? Perfect. Kaya Tasun tayo ulit. kumablaw ka may pasit. Tamakis na yan. Lagi tayo. Wana. Ito na nagayaya na.
Pag-greet kami man dito ay Southern Isabela General Hospital, aglalo kini Manong Rodrigo Cadiz Jr. Thank you, request mi man Jem Maulok. Mildred from Edison Pabo. Watching from Singapore, pa-shoutout po from Pido Alcat. Watching from Riyadh, Karuba from Herlan Ugay. Safeguard ka no, wajay ka. Sabon, Dav, nanti Sonya. Makay ay kabalong nag-comedy ka from Sonya Akayas. Shoutout man Manong from Singapore kan happy birthday kin sis Mary Velasco. Happy birthday apo Mary Velasco. Dav kasing lambot ng boses mo Lodi Pet Malu. From Mayet Corpus. Watching from your live video now. Watching from Ermita Manila. Pero from Kabulay Kamay. Wow. Parang may apelyidong Apelo dito sa Kabulay. Apelo. Crystal Soap. Ano yan? Karuba. From Nala Shishalo Miomer. Nalabutab ka no. Argoninong Jayman request ko Living on Love. Ano naman? Para kinibukat ko ni Wang from Aquilino Lopez. Good evening po sa lahat ng mga taga Maloma, especially to all Bagtad family from Ems Bagtad. Asal masabon Jay Pangkulada. Ano dyan? Argos. Rosal Blow. From James Contillo, pa-shoutout idol from Taiwan. Watching from Canada, Mercado and Sagon family. And Villarina Bagabag. Okay, Safeguard time idol check. is Kotarun. Ano naman? Tumangman idol from Novelin Reblando. Hello po from Robbie Mea Suaso. Loving your Ilocano songs, very funny and entertaining. Thank you so much from Mary Grace Apella of Ermita. Lux ti sabon ka nung magbagada pa niyo. Aji ti sabon ng gamitak tata. Lux. Tanay was anti-safeguard. Nang pangarabiyo rekas mantayin kaman from Aaron Hermano in Milan, Italy. Watching from Hong Kong from Ruby May Suaso. Hello kay Jun and John Mark na yung pangarabiyo dito sa studio. Watching from Hong Kong. Watching from Kuala Lumpur. Good evening from Antilin Ventura. Kami Vasa na Ajay Kamay. Hi po pa-shout out from Olongapo City. Thanks and God bless po from Liana Amado. Kung naman ni Ate Cecil Bongoy na nakasabot na. Kumusta ka Robo kay Jun ken ating GM ken amin nga ka FDD Hong Kong chapter. Ayan. Mga idol pa shoutout Sipot. Dedicate to Jeda and Riyadh Tropas from Jane Sevilla. Argo from Diane Torres. Pabati man ti pamilya Crisologo Kuya GM. Salamat po from Maricel Crisologo. Perla Soap. Kuna ni Ronilo Rodriguez. Nagado. Talagang request ko tay willingly Lucana version from Ma'am Devora Batara. Ano ta? Kabla ako man karubate anak ko. Yen. Study hard watching from USA from Jingle Inero. Isura ti YouTube kanya and they're inviting us to attend a seminar workshop. Ako talaga lang but very special to the YouTube for YouTube creators. Pag seminar Amerika? No, in Manila, Global City kunana. Isuro da no kasano ti ayan na lyrics ko data. So dati na po ti request yung perfect Ilocano version. Dito yung lyrics ko ha? Okay, ready? Ikaw muna. Yun mo. Adan ni aya kanyak biag ko surutenak ti papanak tay balasan napintas ken nalapsat yaksapay patyen nga addakan agur-uray kanyak taubing tapay di naginayata di pay amot banag na irupir kun panagayat ko ken ka biag ko wag kanakman tapusong ket bagik lang iparipirip mukan agukwanak metlang biag kong intan agbalset kasip ngetan takyag kot pag naedang
sa kasakat karutan, dumdungeg kansyon akayatan, arig mo't madanagan, ngem nang ngegmon ara sa asko nga awanen kurang kaniyang. Si kantay babae nga amok akatitibkeran, kadwak ti arapap ken mangbuangay iti pamilyak, ayat anasarak mangilimed ti pagkapuyak, mangitandudo mangaywan tupay anak ko, naganus ngem ayan ayata, awan makaupay kadata, amok anatib kertan adwa, biag ko agkibinta, agsinaranay tadua, adda kadatat masagbayang ta, biag ko intan, agbalset kasip ngetan, takyagkot pag naedan, sa kasakat karuutan, dumdungeg kansyon akayatan, takawes mo na si rayak, sikat kapintasan kasla, alangan at tawanan, kurang kaniyang. Sorry. Oh, when love biag ko intahan, agbalset kasip ngetan, takyagot pag naedan, sa kasakat karuutan, dumdungeg kansyon akayatan, patsek ti malikriknak, si kantay anghel para kaniya, kunak awanan kurang alangan ka, awanan kurang kaniya. Okay, the time now is exactly, kurang eksakto. 10:09. It's 9 minutes past the hour of 10, and you're still with your Manong June together with John Mark. Special presentation na po. Kaya may laang makadwada kayo oray pag ganito laang. And hanapin na kayo request? One. Halay, baglangan na ka, kamakam na. From? Nang magrabi mga idol from Ate Ella Banadero. Watching from Hong Kong, from Rona Bantilan, pangikat bandog nga sonata. Nang pangrabi kadagiti amin nga agdingeg from Divora, Ma'am Divora Batara. When request na DJ, ano dyan request na tayo? Wiling-ling Ilocano. Okay, sige, pagbigyan taman tabakan masapol na maturugan ni ma'am. Anati, Kamusta ron na bigat? ay wong gaya, mawansar na kayo ba ang mga mapuyat? Pasyatat dito yung Macau mga pogi from Noymes Balcanao. Baka nalipatan tamo dito wiling-lingan. Lodi from Noli Balutan. Love it from Ate Angie. Arak po pa request kada ni Jassy Blanco. Watching from Saudi from Jane Corpus. Wow, nagmega bosses from Sonia Kayas. Love this song, good evening to all. O, From kafen. Onjo. Awan ni kafen. Wa na. Yate dong. Namaga na karabko. Watching from Singapore from Dolor Viernes. Naipagarabiyo po ate man sisi ito. Kahit kan sa teo. Watching from Malta, Europe. Idol, tayo man ay etin ka from Jane Corpus. Sa mga tayo ka. Okay, as requested. At Ilocano version to willingly from Ma'am Deborah.
Anugutek adang ayat ko kengka Anugute kasta akmet kenka Amutanet day tikit bidut Tagpadatan anakasiglot Naghinayata siya anugut Anugutek inayat kaket naglabsinga When biyag ko kastamet tigot kutub ko Nugasatat aginuray ingasitat mawaya-wayaan ay biyantat aginuray ay ayaten ka kasta akmet ken ka kay kayat ka agpadat at marikirik na Nugasata aginuray ingasita mawaya-wayaan ay biyanta aginuray naa Napuyat Isa- ang tirabi may sa oras at tinapalabasan kaya man ay ayaten ka Kasta akmet ken ka kay kayat ka agpadat at marikirik na Nugasata aginuray ingasitat mawaya-wayaan ay biyangtat aginuray sisiwit sisiwit Okay, makaturturog ako na po. Napuyat ako preparing for our national ano tawag dyan yan, validation of the SGLG when no ano man tawag dyan Singapore Singapore local government seal of good local governance ako qualifier iti Ramon Isabela for that award isong nag-aramid kami preparing for audio video presentations nagiti papeles and other documents isong permiti puyat and nagmalmal mapong iso din ubrami siya iti daw kak natay full disclosure policy no apapangay kadagiti munisipyo apo dati nakapigkad diyang full disclosure policy board or di palengke adda kadagiti different municipalities at apo ti madamang ubra and mimet. Ewan malagip ko man. Yep, update me dagi tay papeles nga di jay. Kamusta di contest mawanan? Malarimaan nabayag pa iti ko na. Final result na national ado una iti pagpilian. And so, I'm not hoping nga mga baka kijay and being a part when being nominated as most outstanding iji nga field ket na dakil nga banag Ito yan last piece ta? Okay, last piece mi po and thank you so much for watching us. Pagyaman mi amin na po kadagiti nagbuya nang i-share TV live, nag-like, nag-heart. Yes. And dantumanan ti panag-live. Well, Sisiwit. Thank you so much. And this has been your Manong together with John Mark Pastor. Ito yan ti Sisiwit.
Okay, once again, thank you so much for being with us. Ako na, dalang titrabaho ta nga sa bali, kasi talat ako man na yan. No, dalas sweldo ta nga, kanta. Maniwan ko paano tanong ko na. Meron sa kaminsan tanong mailiw ta. Kasi, Wow. Imoy ko binisita, igaw di sugot na. Nangitlog si Dua, maam-amaan siya. Nupi unyo maam-amo, mamtakada kayo. Tapno maagaman nyo, sa tuon sisiwit ko. Sisiwit ko, o sisiwit ko, nurumawa borboron ko. Sumurad no agamanyo, tasa ko dinampaamo. Sisiwit ko, o sisiwit ko, nurumawa borboron ko. Sumurag no agamanyo, tasa ko dinampaamo. Okay, see you on Sunday, Karubada, dati regular program at 97.7 Sweet Radio, Nagsam 8, alas 12 hanggang alas 3 ni Malem. And please, do like and share our YouTube videos. Di kami po, medyo kumikita kami di dyan. So please, watch. Bye-bye. 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 Paalam po, ha?